Sho fani imfundo lo. Lento yasemnambithi mina bengayizwanga kahle ukuthi bengithi mina bathi i-black diamond yakhona. Kanti bona basekune diamond emnambithi. Ngiyaxaka mina abantu bambani. Bayahamba abantu lapha. Ngiyaxaka kumbiwani kanti bathi bane diamond emnambithi. Into abayithole manje ngo-2021. Mina bakhuluma nge-black diamond vele yakhona siyayazi. Hayi manje bethi bane diamond ngikhuze ngababaza nami ngathuka ukuthi hawu. Lali kade lihleliphi sonke lesi sikhathi abantu bebhizi bemba i-diamond li kogoli negolide baqhuma kude abantu kanti likhona la silishiya la emnambithi. Hayi emnambithi awumncanyana. Ngeke ngizwe ingceku mina sikhuluma zithi hayi Marisbek awumncinyana uvakashelwe ingceku ephuma le egoli. Nomnambithi awumncinyana. Awumncanyana umnambithi ningawuthathi kancane. Eleli Smith bane black diamond. Bamba futhi i-diamond. Awumncanyana umnambithi bakwethu. Ngicela nje siushayeleni izandla. Awumncanyana akekho wayewazi. Ufane imfundo lo.